now California tray but sister then the abrabo kwara ne ka say good abranti menya kasaye mesrewa sa report na mo pe ho asem no me na me kwa akogina odua no masoro ho na makọ akọgba amane no de ama mo paragliding afiwe e baso enti ayeso ayenya si next week mu a ye ne honorable Emmanuel Atofori senior e bebo obi nsuo wo akona we ya so e bebo mama Miranda ho nyame adoma next week ye ne Emmanuel Atofori senior no na ye kwa West Mansi no kwa South Mansi na ban crash penny oh dabi yenye yenye enti nyame adoma ntwankosi next week de mu behu ahoboa no se de tie bibia ene kakra wo betua na paragliding wanya mu akonya na minima de ye di nkoma sigaje ebisa because ye kase yenim se nkoko sports stadium no state wom no enye papa ye koye ye enu abema adwamna kwasi dwamna kodi muduma paragliding no so fru every sro ho no ma wo belande won nkoko sports stadium e wase ho ye be ka wiem it who says se wo be ko bia paragliding na ye be mu akwa hye kakra but nyame anyo admaje ka wiem obeje report no hama atiefo yeah ninyina wona obeka na o direct ahwefo mo mbra Facebook emehwe CJ me adispo obogu ahwene ama bobe ne mawie me chese junior be makwai ko hwiegu ho alagege ya wada bonkata no ento aso mate CJ mayenchia na yenchia atiefo ne ahwefo Facebook nyina afi na obechi atiefo na yenkai wo se nyame adom wa mafia kwa aba beto yen enti no kwan bia so Easter no de yebedi na yedi so na eyekwa adom keteke no asi kwan so a ekọ ya woda ebe ena ewukodo tena na wotwe na eye ofie kwan so ye de hyehye so ama e wo Linda do enti sanetie na ye de ma Easter na kwa ba ye wie ya na ye bu ya ketem what do straight to Abome kwa Adom Park efire na nwumre eho na Jerry Justice edu ofie kwan so ebegina amao enti ya no wahye no so na seje wonim se fie da we so ye bodwa ewo ha na we no nye yibia ye bedwam ene Dwaso Nsem na edisa adwuma no sede enchemu no etie ne yate ase no ti no ya bobua no ha ya ti wo ne wo ho no matena TV ne ho Adom TV na ehye amamre ne amane a ye beda na didi a kyerɛw ne o ma fefa eba ene ho sam nyasam komanti fie da de wo TV no enyi free bedwam ahomache adoma fashion no a iti ahomache no num ene fa de kwa kosi anopa no ndu de ye ne wa ewo Adom TV bedwam na ene crew ni nyina eka ho na yakeka sie ni adiama on sa 31st esi fiada iti ye de wie bosome Ghana bosome no iti ya na wahye bedwam na wahye mafade amede ba dano de men say ha 5 to 10 5 hours solid yes yo eti uhunu mi a ya na wa mame 5 wate be de sije mame nkwa na enra so ye mame baba bakosi ebedru ye wode $5,000 ene baye wode koye si wode bagana sikamu a ye 64,500 I promise you 2,000 but wode $5,000 ene baye eti wode baye sikamu 64,500 ye koye ma dollar mo eboye 645 million ena wode ba ebeta che se ye nuaba wonya kidney failure yes no Priscilla ye mfanta na che usu wo bia fabra sanse kwade abate ye nuru ba bia sikana ka no so emona ye hia no so eso mama se enye no anu ye mompa ye ma no na obesande bia beka won ti mama onyame onhyira oni dadi mayen na onye okese obo ba bia oyi sikani free ye onhye ho ma na enye sika no mo mama na koso afa ya do ye bia ti sei ni papa da so ho say obi betimi atun botom $5,000 enye cedis dollars into the bag and sikamu 600 million 645 million oh no sika na nra mama ni nshira wontimi ndinwie ti mommy ye dododo ye ni asabro so debi ti just crew ye ane Priscilla
ene ye nyina da wase a ensa asenka mutwa no mfoni na yema ahwefo nyina Facebook phone nyina ye ne kasa video no nya audio no aisa be hwema me nipa ya de osa ye yi o se meka iki na opese but we na mama mpesa enso me se no ase mama ade a waye yi aso ani dodo to de nye tintin bia kakra bia wo beka na odi ahye bi mu nkran so mo so meboye nuaba presla no ene mama kasa kakra mene ne natwa mfoni na odi oni ne ntwa kra ne betwa na wasam ne twa wasam ne twa enti mama nyame hia pa na onye okese me odi mama fa mayoa mama fa mayoa na onye enti de yegusoa ejemoa no ene achitaye no timesel kitwa bi ensa de wukita bia obetumi de abeta akire na yenua bayin so wonya na hoto no mesel bo modian na ye ne safama ye nyame onhyew in advance na mo so madi kan ye donation nye ye mame baba bakosi nko a bebre na so de bia ba ye koye no na wo manya kakra onto obia wodi bia ba no nyame onhya na onto nko na mo emayen ayo ampacho me de send why wa wo hwe Facebook no Priscilla na oda ho no awura na ye kana asem no ebeye yie Priscilla ebeye yie ni da so ho TJ ma men kwai na me fa daily guide obokrata no enhyase ewo krata fa to so miensa na megina na azizanya de ba ye encheye ewo adan TJ yenim de si ye wo ho ya chese kodo a wo mo de twansuo na nipa wo no etwi kodo yi efa ye passengers overloading ebro so mekọ ekọwi akire no ekoda ne butu ye maye hwe nipa num ya na nkwada mienu eka ho kwada wo nya fie mienu ya yenka bi semu ye wo haya ne asanso ate se oti nsuo ni so oti river no so kodro bi asa kwada ne butu amekọwi akire nipa nwotwe ena ahye wo nkwa na meje ho a metiase yesi we so fa overload yesi kodro no wotumi afa no e wo so fa ba nipa nsia sije ofa nipa makomaku duba ko wakodro ketkete no so video no na eda Facebook no video no sania bodies na ayenti no ayiwa manim na ayusi kakra but oba Facebook a wo awuo na ya sam online e ka sen wo sam ho no enra wo TV so na ye ne panyi ba ko twetwe nkomo wo kire se de wo chikodo na nkasa ya underage o ya kwada na wonu panyini tebia se wo ka kodo no secondly tokuro da kodo nim nti omuti mo mu kwanyina mo sesa mu nsuo no egu ena wo ya kwada nsu nti wanya kokodran kan trom dem ba trom do so do nti bi nsi fom na memfa bi nkomra yie no omuko jago basa meme de me ye sure se enye ne first time a wo twikudo no ote ho na adwuma wo ye no enti se oso ana wanyi no onim se kodo we number we na fa Shababi azizanya hodi ye kan kanyi na atwi but oyo overloading that is it mo ka kodo asemi sa pragye ya ene na mkromi okomia 12 years amuno muchi 13 years yes. Pragye 12 years yes Abo fa sawaba yes and it looks like we don't learn in Siande na senye ya ba ku isi ye ya nipa free mu hwewe so nipa na ewu school nkwada bi nso kwa muntum ya kire yesi ekosi school dan wo ehwa ama wo mo eno so nche less than 2 months ade a ekoso no we na ahyase na eba ensoso na kodo odane no kure ne nyame anim ade bia ne anamonto bia wasimpage photo na woso mutu yete ye krampo sigi de omma yete ase ne se ommo mo tate nsuo ho ben nsuo sa ne na dodo na ni mo dware ye dodo na ni mo nsuo dware wahu but de ekoso no wenya ba ko nya mienu nya miesa life jacket anopai news aye kan ye oti nadmo fortune so muni life jacket abna marine police where are they na no mi bisa ya ka ho asem ha se esono police fo a wo na masase so omo de ehu omo ena esono mo a omo ye adwuma wo so ana omo ni akande so omo nko because na say o mampani cars ni motorbikes ni helicopters nyina wo o de ma wo ye adwuma asase so enso sa wo ni marine police for kasa sabi fuel kro am de begu wo ma lacha vessel nim e anantin suo no so fuel no kro am nya bi
Yes, as you know, what to tell some potam one of Woman Yambi, life jacket, I can't want some marine police for life jacket, as I say, one more, I didn't think so. Woman Nibi. I know. And I also. Ebesi sa because ya just ye be bibia fa ho. Common life jacket wo. Na unse wo kɔ hɔ na ensuo so no eye ase enkwada wom na omode enkwada no so ye adwuma pa so hu omode enkwada no ye adwuma pa me de we ni nyina ayekɔba no so bo no yenim si posifo no mo wɔ efa bi a omo so se de CJ eka no enti akade bi omo behia na omo de aye adwuma aye monitoring akɔ patrol ni ade won so no so no omo moa ebia ne se nadmo eto oti regional omo kye se omo ni life jacket krompo omo de bedi omo dwuma enti aba no sa no na baby sa ho se wotina bi no ho asem beba ni atena se ni aka na ya wie ni akote ada azizanya de ba ye ni ata ada ye o ehokra na ye dipa num enne ye kese na no joda ye sa ayi after 12 pm achese nkrofo ekwa ye o ye kwa ye nipa nwotwe nkwada mienu eho na wo mso so nyina o ma hye o nkwa na esiye ewo otimatem ni mu ba bi o mo frɛ ho no kwadoti no wo kratin tumru mansini mu na no mu twa so no de akosabaja eno so ewo kratin west mansini mu na arehosem yi ekokosiye na eye abrancho no na ye assembly member ewo empotem ward mo Francis Yawo bio Francis Yawo bio Wiringa electoral area ono na oye assemblyman wo honom wo so no de amania wonya ye enti ya wote ye no ne se na omo enkrofo ekwa yi na kodo no fa nipa no mane broso na edisa rehusem we eba ye hwe enkrofo na deda ha yo ye ekwa yi aba obi ewu ye ekwa yi aba ye ekwa yi aba asa ye ekwa yi aba asa montumi mpo ntwa nkodru na de mokɔ yempo makwakoye eno ene asama daily guide obokrata de nchemu no ato ase ya medi mu bi amawo na mamefa wo enko ne krata fa eto so ensia sije haya na wodi sankomo yi ebra eye nanu fieda omanpanimra asoafo be se ensia wo yi wom na ekoba se osemra sebedwa fie ji omutum na NDC amanyoko no de krata babo te be ka kire ne mra sebedwafo no se tibi omani wo mu no nya dia Ghana betumi anya hoden asansoa asoafo agum ne yasantua omoka enti no omonye omofam de bia se wo mu besi kwan se omonye omuntum ekokwa wi akira eni pampanyifo nsia ni nyinara emrasebe fie wo magye omatum drum kase ewo mu pa drum kuma ni bi so sa efa bi ko ka drum kase no ho ena omagye omutum ne kwa wi akire no ye hu video so bia na security social media eni ade ya na eye NDC emrasebe fo ni bia mo na mo se secret balloting say ye secret balloting dia na woni tumi se wodi o mobile phone be kwa ko John makotwa achese meni asumasi media babia metu ye nie metu no fama mechi obia omanyi mu yenim isade edru say ye to omanyi nyina abato ye general vote na ye ko election na ye ko no yesi woni kwan say wodi phone be kwa kotwa de ato abonten wo yesa na etie hyehyeye na mra se bedwane wo no nimude enimu de mra ne ka anya kukudro akwakogina daka makwakoto na aba no wafafon atwa video eno na emra se bedwafo ni bia ewo hɔ no mo ekire se da bi de akoso no entwa yie eto mo de o masam ekoto speaker nim se speaker enhye na onfa eye asam no enkonkoma privileges committee no na wo montena so na mra se bedwani a wo mo ete no wo mo ewo evidence kire se asuma senior bentin ko gina daka mu ekoto o maba no wo mutwa video de be kire ye no na chese secret ballot na wo ekokoye ye no ni mudie no o ma fa nidie ama na eno chisoso no o ma brichi eye de code na wo so mo de disa adwuma no na emrasebedwafo mo sorry gina kire so mbetu sana mo no eye MPP emrasebedwani no wo botia no English man from Sylvester Matthew Tete na Dr. Kwaku Afriye wono eye sehyo so we mu ene emrasebedwafo mienu a wo mo chese speaker entebra sam no na ehwehwemu bia wo so mo ye privileges committee no enye na wo ma o mo disa adwuma no asotwe bia sefata no enkoma NDC
mmarahyɛbadwafo a wɔn ekoko gyina dakam ekotwa video ɛde bɛto abɔnten ma wiase nyina hunu baabi wɔn to ɔmaba no kɔyɛ ɛwɔ brɛ fie hɔ no wɔn nyina gye tum sɛ wɔn ɛkɔ akɔto aba no wɔ kokom a obi ehunu baabi obi to faeɛ no wɔkyɛ sɛ anamo no mutio antwa yie nti speaker ensɔre saa asɛm no so Daily Guide abɔkrata emu amane amede ama no ebinie Daily Graphic de obokrata na Dwaso the big one. Also give ear to a great expert. Asante hene to government. Yes, okwa asante mantemu anasa asante man ni nyinaa opem so otumfo se tu abebio na woka say na eyadwuma de sonko na akoso ne nyina yese mpanimfo a wo ka bi wo mbeka wo ho abomo na watima hwe kwan ya o my Ghana yaduane ho nsem betumi akoyie oba Ghana mu akwadwuma de yade a yekura na brane enema bi wo no mo ya yetimi dua na asante hene tufo se etere bia na ahomete se yete ya mamu ne wansase ye wo wura paa ya wodi dua mu yeye nanso wose ye kra mo firi obi ma so de ba eti se koba se obi wo ma woni mu kura ye mu ni mu de ya wode bu yeye ekwan ya ye fa so duaduane na ye betumi akora storage nanso obetimi de ho afutu ma ban ya ma ban mu na songu so sanse se bi se nto so ne yete na daka ye se obebu tomato season ya wo pear season ya obibia season ti sa bre na nyankopon dom ye ma season ne ba ma ne ma ne ba boro so no se wo kwan ya ye fa so kora no anka mpo edrum pempenso obi ho ayade ye be obi ho ne de adijuma enti kwan ya fa so kora ye nuane ekwan ya fa so ehwa emoa ense no ne nyina no se koba so obi wo hu nimde sa no de ma ba ne nyina sum na wontie na wontu hu anamompa na kratafa to so aduonu nso oswafo wono na wobo amane kojo opon kroma nimfo nyi dani mu na emu kwa kratafa to so aduonu a ehɔ na mu nkyemu ɛwɔ ɔse ensesa ya hodo obi ampanimfo de akoto mrahye badwananim ye friend ne se bill miensa pa ne hia no sanse sa miensa no se mrahye badwa no omogi tumu a adisika ebebre wo man no de di nkan no eye growth and sustainability levy bill na eno no wose se mpanimfo esigina ye no omogi tumu a afentem no sa bill miensa betumi ama ye 4 billion Ghana cedis. Growth and Sustainability Levy Bill, Income Tax and Asset Amendment Bill, and a Excise Duty Amendment Bill. This empany for a woman mushe, no mu bobo whom we, no mujitu mebayam bra, Sika de bama mine a fin temono, a 4 billion Ghana cedis. Now, said the Amemon why ya muhia sika womono, and was some Rashabajana to Monaibo moto, now what to me a yes, I and a Sabaya sika hiano, or mine on sa ebe to me aka. When in someone who would be and our Daily Graphic, Joe Bokrata no emu. Mame fowl and call Ghanaian Times the Bokrata Muna, which ya and Blaster Gate, a Blaster Square. Adom ne emabua ekopie ho ya na wo ekọ akotie US man pania be de kira wa be pie Ghana na ene no de ne sahwe nyina ebekọ na wieye na esem bi ode kọto dwa ene amane bi ode kọbo wo mo no kọ wie kire wala nyo ne bi mu kase no mo kyese wo mame na kasa pa ama wo mahunu se ba na waba no enye ne bone so na eyese enkitahudie ne ayonkofa papa bekoso na Africa ne bibiman so atum eno no obaye na wo hye ma minse bi oni tudwa wo kye se enkabe ya empanyifo abodo ne eye ekwakwa abodo e wo man mu no se de bia bi beda no wo pe nipa bi ana wo mo nimde mo hu sue hunu na waten wade omu dwuma ka wo mo emfa ema enhyehyehye se de bia ho no sanse oba enya ne manya efienya oman nanya abusuenya enti no se de bia bi wo ho ana adwuma bi wo ho no ma ye wo oba bi o wo sa ye osue hunu no o wo sa di mudie na obetumi aya ya na wo mo hye na wo mo ma ema kwan se de beye na amna donko a eda emema ne mantemo e wo de bia titiw eba no amanyosemu a samna na wo matumi asi no kakra ne kwan na dam no wo masi no kakra nye no nko a wo kire se eye US aban no so ani so de hunu se one abibiman ebeka bomu na eba no ICT ene eho develop
development esan say wiase ne ba bia ekono ehwo na adru entede bibia no aye digitalization no a na eko wase se omo ebehye mu kina no eno so eka ho bi na ehyeha wodro bi so omo ehye eba no emabun so no empuntuo you development no so omo ka ho asem se entrepreneurship wo bi ono so wonim de o wonsa no dwuma opeso no aye ne de wono so wonim de bi ono kase na dwuma peso hye mu kina no so no wase ba bia wiase no eko no ehwo na eboa na wase no so boa ema bebre na so susuye ene nimudi a wo mo wono wo mo de to fam ema edin sakraye eba weni nsem bia mami ede to dwa enra ebra wo hia emabun ene ganafo bi no eno mo kasaye wase sa nyoma wo nyina keka bom ema oman ni sikasem no enyini na esenso gina brane wo hyemu adwumadi yase no na vice president Dr. Mahmoud Bawumia ewo honom Ghana aye abanya na musini a wono ewo US Hajia Alima Mahama na owo ho US abana na musini wo Ghana Virginia Palmer no so ewo ho bi na aye ban US a wo mo youth initiatives ahodo no amabun bia wo manyamu emfaso no wo nyina so eba ebehia mu betie mami nsem a wode atudwa no enti Kamala Harris no na ye US mampania be de chire enra wone Ghana fo bi kasae no sa na wo nsem no ekokọ wie enti CJ we any Ghanaian time the bokrata mu amania okay me de be ma